Kastala ti biyan! Ket ita, adto iti pakasaritan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tibak ng anaunget, ken di makaawat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Sumardeng kang agmimiyaw. Pakanangkan. Ay na, nakabutong mo dahito yung apusa. Nakadakdakkel. Oh, ato iti ka na, Juan. Ay, anay ko. Kinaramutan na mutan. Anay. Uy, naungat at talaga dahito imported apusa. Anay ko. Inan, anom day tapusa? Ma'am. Amom ka di, numano ti pinanggatang ko iti day tapusa, ha? Amom numanaw? Ay, saan, ma'am? 30 mil ti pinanggatang ko iti dayta. Amom, numano ti 30 mil? Amok, ma'am. Sweldok iti abulan ti 30 mil. Nasaya at amom. Tanumatay dayta apusa, bayadam. Ha? Ay, saan, ma'am? Salbag na ito apusa. Agtal na ka man apusa. Nabampanungak lang aruden na naglinlinis iti kulungan. Hindi ka pa pakaturog. Na, apay nga saan ang makatal na dito apusa? Ha? Ay, adagayang pusa iti tawa. Maawata kon. Kursunadan sa dito apusa di adda iti tawa apusa. Kayat mo dito apusa? Uraysan nga imported akasken ka? Amang mangan lang iti siit ken ulo ti tinapa. Idinto tatikang kanam si kaapusa anak kangingina ket naimimas pa ngem tikang kanak. Na ay agure ka. Tiliwak man da apusa ta ipaasawak iti dayto imported apusa. Chuchaw! Ay, pilang. Ayan nan ngay ni Chuchaw. Birbirukak mat, nanang. Ngam birbirukan niyo mat gayam. Ay, saan ababalay na mapanditan akal abalay? Paltugan da day jay. Pagan ano damat ngay apaltugan dya pusam? Kat pinidpidot yun lang matiti kalsada. Ay, oray no pinidot ko lang ni Chuchaw di tadyang siyawn. Nasingpat day jay kan saan nga agkalaw. Ay, hala, nanang, ni Chuchaw. Ay na! Ay, adamat sa ni Jay Tuktok di dakal abalay ti karuba. Ay, saos! Ay, Chuchaw! Matindag ka dita! Ay, bumaba ka, Chuchaw! Ay! Nanang, papanan yun? Ay, mapan ko alaan, ane, Chuchaw! Nanang! Aksardang kayo. Ay, ang mga nutiliwan na ka dyan pulis dita. Ay, wan gayaman niya. Ay, ang mga nupaltugan na ka. Ay, ikat ka sa nung aro na maalak ngayon ni Chuchaw. Ay, pilang, matindag jay pusak. Saan, nanang? Siya kunti makaam mo. Ay, paltugan na ka dya pulis. Isakripisyo kun at ibiyag ko para itiday dya apo sa'yo, nanang. Anya! Kasano nga taaya ang maalak dya pusa? Ay, no apay nga may dito balay tibak ng akaruba may. Di jayan. Anya nga taaya tibang bantayan na ditoy. Ha? Adda nagmiyaw. Kaya't naasawan. Adamat pusa da ditoy. Ay, isulagit di na mapanawan. Meow! Meow! Ha? Ay? Sa. Meow! 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 Ay, manong! Ay, adeng! Ala! Ay, Di mo muti bagbagamon. ay, Adeng, si kasi balasang agsibsibog itimula di tabangir abalay. ay, Kanaon ka makita no kasta nga agsibog ka itimulam kahit. one shot. Makikita nakmat siguro no agwalwalisak dito arubayan dagiti boss ko anya. Ay, one Ay. Makikita ka. Adeng, nagpintas ka mo gayam no masitgan ka. Ha? Ay, kwa, manong, umay kukumaalaan di po sa may. Anya ti kolor di po sayo?
puraw. Chucho tinagan na. Ay, no kasta. Isu di mang bambantay, ije pusa me. Kun kahit adamot po sa'yo. Ay, adda. Pusa dagiti busko, anaungot. Adda ka no, breed na. Nangina ka no. Kasta ka day? Ay, kaya't mo akitain, adeng. Ay, sige man, manong. Kita man na niya ti breed day tapo sa'yo. Ay, wow! Nagpintasan day tapo sa. Ay na, nagmayat dagiti mata na. Nagmayat ti dutot na. Kung natibus ka, Persian cat. Uy, Persian cat ka no dayta. Ay, nagngina siguro day taan niya. Ay, uy, nangina adeng. Ay, manong, babae kat dya po sa me. Ay, isu mo lagayam, asubla-sublian na to'y pusa dito. Ay, sus, singmang putan dya bus mo ang lalaki. Ay, uy, ay na, makita na ka. Ay, sapay na ungot day jay. Ay, manong, ilamang nak Ha? Ay, ang mga nupaltugan nak no makita na. Erneng, Apay, sir. adda bisita? Awan, sir, awan. Apay nga adda tsinelas ti pang babae ditoy. Nagpastrak ka iti bisitam ditoy balay me? Kwa, sir. Anya nga iti erason ko. Ay na, anya nga iti erason ko. Ado ti mapukaw agamit ditoy balay me, Erneng. Ha? Nangina dagita agamit. Isuasaan ang mabalin nga agpastrak ka iti uray asino. Naawatam? Uwan, sir. Kwa, sir. Chinilasan ni ma'am dayta. Tsinelas na? Amom ka din no mano ti presyo ti tsinelas ni mamo, ha? Nangina, sir. Pag tsinilasam kit din iti maabutan at tsinelas? Ay, ni. Ti imported apo sa'yo, sir. Mailusan ka na kayo. Ni Garfield. Pinakan mo matlaang. Uwan, sir, uwan. Pinaggatas mo. Uwan, sir, uwan. Inakman kitaan. Shh, hoy. Rumor ka ditan. Kawanan ti boss ko. Ay na, naungot at talaga day taabos mo a pulis. Agawid kan sakbay nga agsubli. Ay, agawid akon. Da chinilas mo jirwar. Di mo liplipatan, wen. Ay, uwan manaw. Aguri ka. Ay, Anyat nagan mo. ay, pilang. Erning mo't kanyak. Ay, kasano ay gayam ni Chucho. Sino man na chucho? Chipusa may. Umay konto itulod, iji balayaw. Hoy, sika alakay. Apay, sir. Agaramid kami iti gate ditoy. Ikatan nyo dagita nga alad. Adamot tan gate yaw, sir. Agaramid kami pay nga rod iti may sagit ditoy. Kanapay nga agsaludsod ka. Kat dagami mat daytoy Angam, sir. Kasla kayat mo ti agkad-kada. Sir. Apay ngay. Inasot mo matanda tapaltog di tasikat mo. Isu nga rod! Jak pay na us-usar daytoy kat. Ay, di mo usaran kanyak Nunatangkan ti ulom. Talagang usarag kang ka. Chuchaw! Uy, bumaba ka dita. Andi ate! Pusa may dayta adda iti tok-tok ti balayaw, sir. Chuchaw! Bumaba ka dita. Chucho! Bumaba ka! Matinag ka dita! Chucho! Nay, apay ngay. Si mabali mo't ang titimak ni Sir Pulais. Chucho! Get down! Get down! Ay na, baklan samat ni Sir Pulais. Anya ti kayat asawan daytoy? Adda puraw apo sa ijay kulungan ni Garfield. Ay sana mabalin daytoy. Hay, talaga asaan? Nasken nga damot laang breed na apo sa ti maasawa daytoy po sa taaginatang ta iti nakangingina. Correct! George! Api nga uray kalagkin ni kining agsasaw. Kan sabali ti panagpitik-pitik dagiti ramay mo. Si Kamat, tila madmadlaw mo. Irnay! Ay, napananan day ababaw nan.
Pukawampay Irneng! Pigsampay! Irneng! Hay! Saan naka talaga dangdanggan? Sika man matimang pukaw kun ko na. Ha? Siyak? Juan, sika no talaga matlaang at pulis ka. Erneng! 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 Ay, mabit man lang. Ne, adan ni Erneng? Apay asabali ti panagpukaw mo no bumaybayag. Nalapit. Tilay bagbagam. Irning ha, talagang agdua-dua akon kan ka. Anya ko matipagdua-duaam. Saan kan samat apud-pud no alalaki? Ay, haguray ka man. Pagsaritaan ta daytoy pusa, ang nailaok dito'y kulungan ti pusa taan ang ina. Pusa daytoy ti karubakat. Isungarod nga ay ayabak ni Erning. Awan samat tan dito'y balay day taababaw nun. Anya ti imbagakan ka day karoba tayo apulays. Ikatan tayo kanun day taalad. Tagpaaramid da iti may sapay agit da. Gate manan. Talaga nga ipitin na tayo dito'y dagita abak ng agasawa. Ay, Kurt. Kastala ti biyag, Bak nang dangamin, Kurt. Iso amaaramid dati kay kayat da. Ayun nga raw. Ayun gaya. Nakitak ni Chuchaw ijay nga to ti balay da. Ay, kat no impaalak mat kan di pilang. Ay, di na pa'y gayam na ala. Ay, amangan no paltugan jay pulays. Ay da, kakaiso na pusa dito'y balay. Ay, ayan nan ngay ni pilang. Taybaon ko manan amapan nalaan. Nanang, aglablabaak. Di nakman pagsubli-sublian itidakkel a balay. Dandaniak na tiliw. Anya, Isublin to ni Erning ja pusam. Erneng, jay, para walis na dita. Nanang, iso timang tartarakan iti imported apo sa subya-subyan ni Chocho. Ay, kastaya. Nay, ada bisita. Sige nanang, siya kung timang ilukat itiri daw, tanagbuntog ka matamag na. Kumusta pilang? Si kamot gayam, Erneng. Ay na, awit mo day tapusam Ay, wait. Umay ko isubli ni Chucho. Ay na, nagsayatan. Agyaman Ay, Nanang! Ay, agdan dya pusam. Ay, sos! Ay, nasaya at matbarok tayong sublim ni Chucho. Mailiw akong dito'y apusak. Bareng aganak to iti karupro pa di imported apusa da Buskaw. Ala, thank you Erneng. Ay, Nanang, adan ton breed dagiti anak ni Chucho. Anya bread asasawam mat pilang. Ay, umunag ka agayam Erneng. Tagtutong-tong tayo. Pastrakab mat ngamin ni Erneng Katuan mat. Umunag ka, Erneng. Ay, kuha saan ay? Apay nga anak kabakpak ka. Ha? Pinapanaw dak dagiti Busko. Ay, ngala, panawan kayo pailaan dita. Ay. Apay nga apinapanaw da ka. Nakita da ngamin nga da ije kulungan ti pusa da ni Chucho. Anya? Saan da kano akayat nga da sa bali a pusa a mailaok ije pusa da. Nang runakit no awan breed na ti mailaok. Makapakonsensya mo't. Diyay gayam pusa mi ti makagapaw. No apay an naikat ka iti trabaho. Sa nabalin Kastalat ti biyag? Bilang? Anyang rod ngay? Naumakmutan iti kinaungot da. Ay, tayo ko na nangarot iti pagsasaaw. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngem tibak ng anaungot kundi makaaw-awat. Kun may sa, talaga kayat kunti pumanaw. Nasaysaya at paikat day tay tarakan da apusa taad da breed na. Ngem isuda ngay nga agasawa. Awan breed da. George, sa anak ang makaturog di taapusa. Nagpigsa ti miyaw na. Manun arabi asaan na taapi naturog. Kasano asaan nga agmiyaw kat di mo matpakpak
pakanan. Ne, apay kumaasyak ti mangpakan kan kuana. Sika, Anya, sika ti babae, isuas sika ti mangpakan. naglaing ka nga gibaon. Apay nga induron nak ditoy. Sadot ka nga min. Apay nga idurunak nga ay. Ha, Jay pusam, ang kapakanan. pusa. Duatang akin pusa. No saan mo kumaapinapanaw ni Erneng? Adda ko mamangpakan kan kuana. Kat no si katinang papanaw. Isubli kon day tay jay nanggatangak. O di sublim, sakit din ti pagtaraknam di ta pusa. Wano saan, ipadawat mo laangan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tibak ng anaunget ken di makaaw-awat. Tampok ditoy programa tayo. Das talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.